nituge nie kifuku handi na mutumia ni turarutaga wira ithueri na twaruta wira ithueri turarengagwo NHIF ithueri watho mweru uroigire atiriri ati ni mundu morirengagwo 2.75% na akarugamira uyu ngi ndikana wanyita biru ino maundu ma mothe mahitukite ni maundu mena advantage na disadvantage ndikana twanyita na hau na ni maundu maroka magatwe 50% na makoya 50% kuko muturire witu wahota kuko ni ugukorwo wi iguru the reality is that is going to be hard na wakorwo wi hard andu itu magie na kumiriria mamenye is usually so dark before it's done tondu akiheria subsidy na indo ingi no macoke mamenye atiriri we are laying a long term foundation foundation yate ona thirikari ingi gokari ikuikara foundation inio na maundu maitu ni maika memega ni tukwaga kuona maendeleo for the time being no hindiria mari ambiriria mathina njira njega njugire rege ni promises ni nyingi na nie ne njagite guciona kuma kiambiriria na ni tukurituhirwo muno na ne njui kwa andu hi maikarite thi magabanga strategy ati hihi ndaika cia muico ni makagoithia muturire thi niguo meke atia makorwo makienda guthie a second term hau ni tukona change no ne ngwenda mamenye watu anagura mutuiga na thirikari ino no did that strategy work haikufanya kazi kwa hivyo punda kufikia hapa amechoka anaendelea kuwekewa mizigo yule mwenye alisema anakuja kusaidia punda niwe ucio urabiri arameigirira murigo ungi oneta humukite